Наразылық, шантаж ве экзотик мусафирлер ишгалчы акимиет Владимир Путиннің канунсыз сайлавларыны ишгал етілген Қырымда башлатты. Олар базар күніне қадар девам етежек. Сөзде сайлавларынан бірінші күнінде Санкт-Петербургтен 30% сайлайжы келген. Ярым аданын фарқлы көшелерінде НТР телеканалының менбаалары гезелік шартынен аңлатқанларына көре қырымлыларны сөзде сайлавларға иштирак етмеге зорлайлар. Бұны yüksek қатлы евлерінің янында ерлештірілген сандықлар әрбір евні кезіп сайлавларға бармақ мечбур етмелер, іштен чықарajaqлары или қорқытувлар, мечбури бюллетень фото сабаты ве әлбеттеки бюджет чалышанлары вастасынен япалар. Организовано все прекрасно, великолепно. Даже можно было и по телефону, но желание такое, что я старой закалки еще Советского Союза, поэтому решил прийти и проголосовать. Сегодня вы сделали важный выбор. Каким вы видите будущее нашей страны? Будущее нашей страны только будет процветать, идти вперед, и мы победим, выгоним этого нациста. Рус пропаганда жылар айленден келгенче умум халк сайлауларыны көстермеге тырышты. Ама енді тызылген групп инсанлар бюллетенлерні сандықларға атқанда олар тезден бошайды. Наразылықны көстергенлер де олды. Мисал оларақ невролог Мария Яны Қапу хастаханесінде бюллетенлерні тешкерів комплексыны бозды. О мейва сувы пакетінде гизлеген зеленканы төкті. Қадынға апиз жазасы беріле біле. Ақяр сакинлеріні исе сайлав ноқталарына лотереянен желпетмеге тырышты. Санкт-Петербургтен ишгалнын бірінші күнлері ile бағлы суалге викторина чержевесінде доғры жевап берілсе, яда дайре қазанмақ имканы пейда олажақтыр. Тек хайынлер ве Путин режимінің құллары вақтындан евел өзінің садақатыны испатламаға тырыштым. Дожидаемся. Да. Спасибо. Вы проголосовали. Сьогодні у Криму все добре. Добробут громадян зростає. Ми, відповідно, маємо дякувати за все, що у нас у Криму відбувається. Усі зміни, які є, та зробити відповідний вибір. Ишгал етілген Қырымда өткерілген ялан рус сайлауларыны созды ябанчы көзетежілер тачландырды. Они отметили, что сейчас Крым является стандартом демократии в мире. Видно, что те, кто голосуют, они очень рады здесь находиться. И избирательные участки выглядят очень привлекательно. Бойле сөзде көзетежілерден бірі Индистан океанында ерлешкен Мальдивы Жумхуриетінден келген Ибрахим Мухаммед Ходх. Қырымның ишгалден қортарылығы бойынша мутехассислар өгіренгеніне көре, Ходх Мальдивы Халқара Федерацияға кірген милли қырмызы ярым айның шикает бөлігінің yolbaşçысы ола. Ама бұна бақмадан тешвиқатчыларнен Санкт-Петербургтен Мальдивы Жумхуриетінің ресми темсілжісі кебіллаф еті. Бұнда невел оны Шимали Қыбрыс ве коммунистик чиннің тедбірлерінде көрген еділер. Қырымның Украинаға қайтырылығы бойынша ассоциациясының мутехассысы Борис Бабинның дегеніне көре, бұл фейк темсілжілерінің сайлавларға желп етілігі Русия ватандашларына сайлавларының бірде-бір ұққи ағырлығы ве дүнияның дестеге олғанını көстермек істегенлері ile бағлыдыр. Ну що ви можете від них чекати? Вони встали, зачитали папірця текст, і все, і це завдання і завершилося. Вони там, знаєте, навіть трохи переляканими виглядають, особливо ті, хто там не такі в руках, для кого це перший раз такого злочинного шоу. Ну, там в очах переляк, знаєте, де я, що я тут роблю, хто ці всі люди? Ну, це виглядає приблизно так. Да, Туневын Гана, Иран, Индонезия, Мальдива ве Индистанның саде ватандашлары олған bu инсанлар рус пропагандачыларының левхаларында артық халқара тешкілатларының темсілжілері оларақ көстерілі. Руслар тізген bu ойынға да Словакия ве Сырбистан ватандашлары да желп етілді. Ну, для того, чтобы людям в Евросоюзе показали, что все люди живут нормальным животом и выборы нормальные проходят. Все как положено, обстановка нормальная, люди приходят, голосують. І воно таке питання виникає до влади Сербії, яка так дуже полюбляє розповідати про свою територіальну цілісність. Вони там нічого не переплутали?
Борис Бабин дегеніне көре ишгал этилген топрақларда бу фейк сайлавларга желп этилген ябанчылар Украина укук корчалайчылары тарафынан диккатка наил олмалы. En azından гыяби такыкат башлай биле. Хотілося б все ж таки спостерігати, що ці особи після цього своєї злочинної ролі, вони мали б для себе практичні негативні наслідки, так? По місцю, як то кажуть, проживання. І от якраз цим також слід, можливо, опікуватися державі України, ініціюючи відповідні санкційні списки, відповідні провадження. Украина тыш эшләрен әзерлеге дөньяны Россия сайлауларына танымамага ве ишгал этилген топракларда яшаган инсанларны исе ичбир шекилде бу сайлауларга кошылып җинаятның бер парчасы олмамага чагыра. Енді 10 күнден берлі Рус донанмасы Қара деңізде көрінмей буақта Украина селялы көветлерінің арби деңіз күчлерінде білдірділер. Сергей Котов тефтіш гемісінің йоқ етілгенінден соңыра Рус ишгалчылары гемилеріні арби нефбетке чықармаға қорқа. Хатырлатамыз ке март айының башында Кереч боғазында Рус гемісінің Украина истихбарат көветлерінің Групп 13 адында арби бөлігі 5 инсансыз Магура В5 қайығынен ұрды. Украина селялы көветлерінің ұжымы нәтижесінде ең аз 27 рус ишгалчысы яраланды, 7 киши yok oldu. Котов гемилер тақымында Кереч көпіріні ұжымден қорчалав фаалиетіні алып барайды. Шымды деңізде садыже қорчалав қораларны құрмақ ішлері алып барылам. Экстремизмнен күреш мерkezінің хатимы Роман Филатовны Қырым татар адвокаты Эмиль Курбидиновның давасы бойынша діңлевлерге чағырдылар. Ахмеждетнің ишгалчы махкемесі имайының невбеттеки топлашуда Филатовны діңлемек талабыны қабыл етті. Айнен о сербестлік сөзіні сөйстимал маддесі бойынша мемори протокол тызды. Санкедерсін адвокат Эмиль Курбидинов мұйым ичтимайы адиси ақында ялан малюмат байлашқан. Телеграмда язғанына көре ишгалчы хакимиет Қырымда студенттерні сефер береты. Суд удовлетворил данное ходатайство, постановил вызвать и направить соответствующие повестки господину Филатову, сотруднику ЦП, и отложил в связи с этим, объявил перерыв судья до 2 апреля до 11 часов. Да, февраль айының ортасында адвокат Эмиль Курбидиновның огүне Ахмеждетнің ишгалчы махкеме бинасы янында мерkezінден 2 киши Роман Филатов и Руслан Шамбазов чықты. Олар бұрчы Қырымлыны тақип ве ишкенже етмекнен мешур. Граты матбуатының білдіргеніне көре Курбидиновны гизли Чақов себебінден тешкермеге башлағанлар. Бұ Чақов мектебі 23 январь күні келген. Оны Эмине Белялова язды. О Қырым хайыны Александр Талиповның Чақыжылар ағының идрежесі ола. Эмиль Курбидинов адвокат ве ақорчалайчы. О Қырым сессии мабуслерны ишгалчы махкемелерде корчалай. Қырымда инсан ақлары бозғынлықларыны тақип етем. Ишгалчы хакимиет айны заманда Курбидиновның меслекдешлері Эдем Семидляев, Айдар Азаматов, Лилия Гемиджи, Назим Шейхмамбетов и Рустем Камилевны да тақип етем.